Oras na yang tulang, oras na tulang. Tamu tabiron namin. Tiga tamu aja tentang Sumando mana? Mau lihat tema mangguru arong godutu HP buah-buahmu sangat parbuai di tanamuna atau adorang suniata kamu ada mangguru dulu jika di kamu mas di kami mas Dulu tiga tamu aja Sumando. Mau lihat tema di Tuhan tak mau lihat tema di kita atau ala adong dua buah ni abang guru tak bupak hidung kami mah kamu guru nani asa siga di kamu majolo buat ni abang guru tai asik kopi tu lah. Tong ni mah dia mau guru nami, kamu mah tu ruang 2 meja 2 asa aku pahamu, aku reamu. Soalnya mah anak guru nami asa dongani kamu paribamu asa boy di patu ya not di gora yang set. Songoni mah dia mau tulang. Oh lah guru. Jolo tilitik sangkarin na sabi na guru-guruan. Jolo sinupil na marga sabi no tupak tuturan. Jolo kami tulang marga 10 mah kami. Oh lah guru. Oh. Jadi apalah dan dua-dua apalah pagi tubuh mang na bapak ni neng helamuna imana nami dan mangumma. Marbus sirat ane ako gay nami mulu 3 tahun na satu. Nah, bolonyo tetua-tua. Oh lah guru. Opung na mo. Nangi bolonyo amang tua na. Nah, ngomuse amang muda na ma. Nangi jadi apalagi kami panguliop pe nyoman ya apalagi masyarakat. Jadi doa dari hamil bisulun, hamil nasa daka, hamil nasa ale kali kapal bisul, pinopar sikulun, kita partua raja dua hamil, partua raja suri raja. Nah, kali kapal bisul. Boleh tema abang guru itu titip sangkar laubain guru-guruan Jolo sinupun mamarga asal binoto patuturan amun ngadibatan dokat dirimu kami pe kamu pertikian asal pakai kami jawab nama pada dahun diri nami boleh tema di Tuhan molo tuh ngapala bonani hasuhutun alai yang guru perjulu molo kami peparan dukung kami sobani bata siakaan alai molo kami apalah nasohor ima peparan dukung si nomor 2 Ima Raja Inala abang guru nak dita salut nah molo tuh ngapala bonani hasuhutun kami ima akang guru putagaon sarupado molo dahahang nungabe parjulu pankapoton Tuhan na alay lasroha nakpe single parent kakak namion tingkado di patore-ture akta nabi naromeman di Tuhan itu ibana di soto anak kami si hahaan apala ibu otoni nalau parumaimu ima namar goar si Daniel dohot parumain nami boru mirajai boru siat turi jadi abang guru sadadu kami isom molo kami apala nasak tabona ima siat poparan diupung kami opo somanagam disido babatuan kami dohot abang doa akang
sadaru kami saluhutna poparano punami raja dalam las somoni doho rumah kalacon ulau tau sia saluhut raja di domas sahutan nami nadong di hutau mulai tema las dorohan nami di hamun raja di domas sahutan sadaru hita tutu di ulau tak las dorohan nami jadi mulai tema guru di roha somoni dotong naboi ubatan dahuk kami diri nami apalagi bagian praktikiano upasan kami Mulai memang baru las roha kuita rasanya sebab kue para dikikio jadi buah tulang ulung guru buah ngaboi tau dulu diulota nauli tau di mangkut jadi baru nami asa buat kamu usul atau apa tupai dia mah jadi Roma hita, jong mahita, asa kapatahan kata dia. asa sudah mah hita manjalo buah-buahan na binuannya bang rusak Mahita. Semua ini mah dihamu tulang nami, hula-hula nami, marga siahan. oh bang guru Isun, rodohani, marga sepuluh, pasahator, tujuh manganon, lima juhud nama saudara. Dapat tujuhon, las di rohan nami, bahwa nalas do tong rohamuna pajal haroro nami. oh bang guru Kalau untuk songlope, naboi tar pasahat kami tuhamuna hula-hula nami dakalani hulit nami amjad ma las marwa di badamuna soalnya nang partot jomuna dokter masuk natan dua jadi main nasi gopa golang-golang pangarahuna walaupun songok pena gue pasat kami las maruhan muna bukti masih dibutuh hari mbak tuh bang guru masa gimana jalan ada mak masih jalangan ada tapi bang guru jadi soal lima tutu amang buru adong do tutu ora-ora nabi nuat ni nak tulangmu dino rohanami kami ke pasahaton nami ma asa dalam ma di kita kalau masih tangyangan dalam masih pasangapan asa pasahaton nami ma amang buru dike sitio dike timutur buron tuise ma masyarakat amang buru. Nah, itulah tuh sempat tujuh lebih dah bangun. Tak buru mula tu habis. Ate. Wah, aku tak boleh bawa. Oh, tidak. Aku yang mau foto. Mulai tema dituhatta di hari nauli di bulan nadeng ganti tahun parasiano amang guru pasahaton nami do dua pamuna dekke simudur-udur dekke tio do dekke sahat asa tanyang nami matutui amang guru asa saudur mau tuturuan kamu namar-namaran di namar doka tubuh do beremu saha matutu nauli jupang ma aka nadengkan asa saha napinar sinta ni rohaka sahat kita tutu tupang gawean sahat manang tupang merasan amang guru otik sosadia naboy si pasahaton nanion lasma rohani amang guruku dohoro matutu sokok kata misi tua-tua sita batu ama parlingkuman isi borok debat amat tau siliot tua sudah mahamu sudah anak kita di parorot Pak tutup. Sekemat jalangan mahita. Songoli matutu di kita namar-namaran di namar matubu soak songoli nam raja di dongan sahuta
molotungke di jolo di bonani hasubuton hasahatan di tudu-tudu si panganonon nok sudi mahita mancalosa teh lasma armata atau ultima ulota tahun lima bodoh Tuhan hima tutu dihita namar hamaranti cimbolo songsonyang guru nami dong astahuta nang ale-ale bolo tungi julunya sutupe dekke nakinasa ini udah ta nawaran sendiri ta macalon sendiri ta nakunasa ultima wah tulang terus bolo pas bangun nama kita teh nah uli si tunggu dia do makna masyarakatnya mana biru jadi memerek kita situasi prasmanan kita kalau masih panganon ada yang mengguru tangkas kamu nama radio si panganota baik roha siap kamu nama bilang yang nama masih panganon kami udah bilang dasar kamu nah bagi untuk manokan itu itu mah jalur berarti mah tulang berju jadi ada orang so masih panganon kita apa ho makannya kita dua masih apa bisa dua baik mak abang dua jadi nafkah yang enak. Alikukan di bata amanani ama para siwoka jar pandikan bahasa nadi berbagian. Puji-pujian mardongan oleh tema alikukan pajur kewokan. Jadi di bahasa kolomia alikukan nama kewokan. Buihani di bagatan haji pasal di pandunya. Mubima alikukan nama kami diingatkan, ima alikukan di bagasmi doganani dari kita dia sejarah. Naro kami alikukan mata potensi dia, naro mengenai doganani raja sejarah. Adora alikukan sunat katakan di pada doganani semarau lomo Tuhan. Naik perjuru alikukan kami naik masih pangan. Asiro kama itu kan perjuru masuk patu jangan masih panas itu mono. Asa tahu gak digugur nih baru kayak patu do disukai pada di menang. Mau jadi mati go ada itu kan disobokan. Mati dia kami Yesus Kristus Tuhan di Bible. Amin. Amin. Tony Maria mulai jangan ini lebih dah sehat. Jadi mana yang pak golang-golang pengaruh itu. Soalnya kita harus pada jangan udah nggak kena semua itu kan. matutu kita mau dulu.
Wah, itu namanya. Tulang na burju. Waktu itu baratnya, awak anak-anak. Ya, itu semara. Lu sudah kali bertabur apa lu? Aku suka anak. Nah, boleh Bang. Ada orang tahu guti, ini perhatian. Apa dia maju perlu dulu tadi kita nah Di julu banyak pas sangat agak perkata. Kalau minang di budi Pak. apa rata karena maksud pangan gue udah tunggu tasku kan ini Asal coba Bang asa jadi sama lima kita namar nomor tubuh asa tak mulai pangkata tentang aro goro-goro senamang burutang bahasa dapat tikok ma perhudulan sama lima hamu amang buru nami asa tigo-tigo amang buru pos dorohanami asa dengan ulota. Jadi mulai tema tutu di kita mulai tema nang di Tuhan ta so di mana di hamu abang guru nami raja sipul di do rohanian mengabe sipul kita namar do bogu namar sipanganon asa tau dutiman yang kita iba kita laho makata hatai bahwa abang guru tahu boleh tulang raja nami nah tahu dulu mak boleh hamu mah abang guru na burju adorang so tau duti pulau tak takas naki di pasangan tamu tudu si panganon so dalamu nalau pasangan pok kami pula-pulamu adorang so tau duti mengguru asa marpanak kasih mahani taringot ditudu si panganon napi nasa munaya mengguru muhado pasito ni mau lihat mah di hamu raja nami tulang nami dua nami nah mana reso kita ini dulu si panganon di suku munai emang tulang mau burju mulai hati mati Tuhan aku tutup main pesertami Tuhan muna tutup si panganon ikut nama saudara jadi emang tulang mau burju mau lo tutup si panganon dong pesertami tuh ada upaya rajai surung-surung muna doi raja nami ciluputi hati raja nami mau lihat mamang buru las patutu rohan nami surung-surung nami do HP atau buru nami taka surung-surung kalau turu-turu sipakan napi nasaan emang buru ta sipak kamu maju amang buru tu meja dua atau pe di pature cuma lima amang buru di do roha asa tahu dutima asa parjolo mai do roha amin dalau pas ada tahi amang buru teh gak dia emang tulang burju beliau kamu mah boleh cuma di Tuhan tak
sadado hita tutu paparan dio puta soba dewata siaha anggoru dohon bere lumodima nang dulot tasadarion hita paparan dio puta raja inala bisodo hita marbungu na marhamaranggi paparan dio puta nuaing pe asa tauti akapakatayota dohon amang boruta raja sibulon narotu bagas tahun asa sada marohata sada matahita ise mahita nalaho gabe raja pangalusi di haroroni amang boruta raja panukun di haroroni amang boruta tinali katong huli-huli tarida tinali kulik-kulik tarida holi-holi molo ang gina tutu na marulaw nakakaduli nama nagagi panapoli nuaing ke upasata mima tu haha giduli nami ko para puta asa maksiatu ramah. Jadi moda tema dipungut moda tema ditukasta. Didorong halus marhata. Disondohita karena takpak kopar Putra Raja Sitolmo Raja Hinara. Paham tuh? Anu. Dus marohanta sisadahata mahita. Nakingan dorang soro amang borutan ngadus rohanta sisadahata mahita. Kahaduli yang diduli do tudi hamu na hotak kami. Bulutuk piawan non nagabe raja manukut dia amang boruta sisadahata mahita. Asi do saya silok bagarong dua silok papuli. Bulutuk apa makatahon tudi mahita makatahon noli. Mana cuma? Jadi suasana mamang boru raja ni boru. Gak itu bu, halo. Kalau mulu raja makatai nang arong dewa ade. Dah. Partikin nu basantai madu hamo. Oleh ate mang boru. Nau tulang, nau pasatu partikian tuhami. Jadi asal pakai maju partikian. Soalnya mah dita peparan nyoputa 10 nabuloni. Dua hita peparan nyoputa 5 suri raja dohon martua raja. Nasa lilingon kita sadado di siduleta yulau las iroha nang pedo iroha. Ditingkong dihami mah nungain ulonon bonanya suton siap peparan nyoputa martua raja 5 suri huta. Dokon na tua-tua kon tinalikin na huli-huli tados tu huli-huli. Molo ahana nagabi raja hasuton ang giduli matong nagabi raja panapoli. Molo ang giduli nagabi raja hasuton ahaduli matong nagabi raja panapoli. Didiko takas dihami maulon peparani ang giduli muna lima martua raja sugi huta jirimbang apotan citakas na punanya usut didikon imasak kami peparan sugi huta ya jope dihamu dihita peparan puta raja sibulun isima napasahato pakatayonon tu peparan hadulita ima suri raja kinasama tu oppu Bola tema di protokol nami. Jadi sosok ini mah di kita nomor barang di nomor 27. Jadi peparan yang putar itu dua nomor barang. Jadi ulang dihami mah kasna suhu di hutan. Tahaduli toho ini dok ini dua marluga manobi molo idoli na gabi suhu bolon tahaduli ma na gabi manopoli alani markostiro hami tuhamu haduli nami marsiaturam hamu mana gabi raja bangalusi disukut-sukut ni hula-hulanta budima
mau lihat emak di hamu ang tiduli nami siang pinoparan yukutta raja mak tua raja. Utalo kami baik pulau ini di bagasan Rindan, jalan pulau kami pe di bagasan Las Niroha. Tokodo song nagbuat molo tinal na uli-uli tados tu boli-boli. Molo ang tiduli do naman daw. Takas ada takaduli na gani mangulaw. Utalo kami mayang ya. Pulau kami pe di bagasan Rindan. Tadi mana kita pinoparan yukutta suri raja. Di sini kita nagabe pengarusi manak saja mahita kapasahat mate pakakayon tu kita nagabe raja pengarusian non tu pulau Bata raja Siahan asal di dokon pun tua ini abang main nabi dong cinta lagi tombok main tubuh pulau di rumah boga nunggah kita nama nama kita datang ini adalah mulutnya di bagasan Las Niroha. Tonari tinatawag na makagalang tuma tuhaloy si Pulutuan na hodara sa patatama. Gabi maajala oras mauliat manihita na maraha marangi buru dohot bere pinopar neoputta si Pulutua ima suri raja dohot matua raja. Mauliat madiamuna di aha anggiku lubobi madibona asuhuton sian martua raja nang marpos Niroha hamutu hami ahado limuna dinalaho bangulahon ulauta sadarion dari do tutu somahata di sidua-dua na mandok tapat na duta jokna ripitahi do gogona mululung sada rohatta ulima nang sude ulauta. Oke, di hamuna anggiku na hudul di siabut songoni nang nahudul di sabula hapira lubobi ma nahudul di pudi songoni nang akka inatta panyaran inatta suribada nang buru dohot berenami bulutuk kurang au lau mengalusi sise ni raja di hula-hulatta raja yang siahaan asarade mau mengajari siapuri songoni memang dia na buru dohot berenami kata di situa-tua namado dirateng ni nazar ni buah di sapurat parigian di Sipigo mulu parulau atau hula-hulana buru beredo pangalapong guguna ope daftar ulah kami orang raja di buru yang bosok dohot tamu nalau mangulahonon jadi marpos Niroha kami asa buat tamu mana perlu tu laut tai bukan stadion taki mamu kate so ini nang dohot sahutan kami dia muna dohot sahutan kami kata di situ dua do nama dok jari-jari 10 per 10 sadao si majujuk jonok pening na bertubuh jonokan do yang bopar kudul hamudo pamitoran di hami do masahutamuna alani ramai itu sana adalah mengadupi raja di hula-hulatta raja Siaha dua raja ni gabi ma aja lah horas sunguni ma raja nami tulang na basa nung lihat hali mangido ang kapagkatayon do kapanarios siya nagtadungat tugo nami nung na mangarani di hami lau mangalusi sukus sise kiraje Mola tema amang baru berjulu mahina mandok mola ate baru penemat dari bata di siala asi dohot tolong Nirohana di pas dohamu naro manda potokan ulo muna raja Siahan dok sunguni do nahan hipas banyak kondi ngaroromo ya nung mahina marpu di bagas na marampak na berdulos di gombong bangisina hundul hida di kursi sama ganti lagi tiar asa tiar matudu panggabian tiar mana parpora asa matudu amang boru gabi tulang nakit rakmat persaudi hunduhita si panganon napi na sopamu di sina gadina di si gadona di si daina di sina gagona asa pamurnas may tudagik saudara tuwi si pasidak panaili may si paniak kulihuni amang boru hata di si panganon dohonot nabi ba bago na marhato mananya gadat di robian horas mahami horas pahita na bangaton batat-batat bama di namun apa tu paho matudu ada bang baru nung mahoroy wakona sejulu ni nang doina sa ni nung sejulu ni pangan doa sa ni sukun na manukong mahami ni buah-buah ni si panganon na pinatua mamu dia malakla na dia ulok na
dia mahadana dia didokna tuk denggama patorang amang buruk. Gabi matutu jala horas raja nami namar panukum marajai di hatan si panganon nang dihabusurkon ni rajai adorak suhuan si hami raja nami tulang na basa tulang na burju parjulo mahami mandok mauliati tua mata namar tua di bata ala namar hahipason do hamuna huda bentuk kami di nganan namar sangap namar tuaon sumuni nang hami pargel muna hipas ro manda bentuk kamu. Kuhilalahok kami do di pajak komuna raja nami minar himuna di nama jalo haroro nami takas dudutu tarida di yak kadekkan di bahasa muna dohut uli di lagu muna jala jelas ni rohamuna. Lumobi manak kini patugahamudo raja nami ima tersongot dek ke si budurudur siat aik natio idok raja dek kening dek kesah. Sayangnya begitu marudur-rudur panggabiak parhoraso perlawa Tuhan yang kapargele muna tujuluan ni arion. Songoni nang tio mual mulusot nami tio mual inuman nami. Sahat begitu nauli sahat manadegkan yang katan yang muna kamata namar tua di wata Tuhan pargele muna. Raja nami raja bulun. Nama dukung maraja di hatan si panganon masak na sosalia na dihabusur kon di raja. Asa dohonon maraja nami budak si butong-butong otik si pirdi tondi say pamurnas may daging saudara may tubuhi si pasindak pa na ini may raja nami dihabus si paniak kodihon raja nami say manumpa masalamu na mano ay muna iyak kahurangan na huwag kay mandabotok kamuna tanya ko kamu ang iyat buy iyak kaarya nila mangihot martabatabas na dokot dihami pargele muna marhiditang muna tuamat kadiwata asa boy do terbaik kami na tumabu jalan na umbal kalau pasang apok kamu da diak ka ulaut tanah hidup asa dohono maraja nami si titiman na si gopang golang matok tali rahutna tuk songoni pa na boy terpatu pahami pargele muna la pasang apok kamu na di ulaut tadi ubason sai tuhat teman-teman bayi pasu-pasuna las marohamuna raja nami majalosa jala ya hata di sepangan masa na sinukun ni rajai panggabian parhorason do raja nami di do sidobuti kami raja nami. Mulai ate ma amang boro asa bona ne kuli meninduluk di sitapongan. Padapok-dapok matutu dia mau di martabata bawa sinadongan. Mulai amang boro marakuk do nauli mardongan do nadingkan. Siakup na songon na hundul siulur na songon na mardadat. Doktor do kami mana kasih asa takas tujuh purba tu wakasa tujuh pola takas mai da tutu maruma tuma kasamba yang goma mora amang boru raja di boru ratik di buludurin aja masih jawaban aku nih hata nauli aku nih panggabiak parorsan dia mana nak kita di motan tuk takas semata restoran amang boruku. Gabi matutu jala horas raja nami namar padukum marajai di situ huni ulaut tasadarion. Asa dohono matutu raja nami hata di situ atua na mandok. Molo balgaling na gulugodang tungdingkat doi benos sige. Muludung anak magodang tungdingkam may nani markot ripe. Raja nami raja bulun nagtulang na wasa tulang na burju. Diari-ari nagsalpur rodo alu-alu ni anak nami. Ima beremuna na margoa Asrin Lukman Ramot Sipolo Idok tu hami na dua-duana na mardokko Amang tua Amang udah napuru Ninna tu hami at keluarga Idok rohanami niyan Adong donong nga Hutadda guru ni rajai guru ni tulang Diluat niya Mardokko lima di dua tor raja nami di persis taruhan nami do amang tua nalau mamukka sada parsaripeo jala nunga hot rohanami lau mamukka jala sada rohanami alani hubabutohom maturamuna dua-duaku asa borkat mahamu tujabu ditulangi babuahon naun sada tahinami doho buru ditulangi lau marbogas lima raja siaha buru di raja jadi di dok suku kami raja nami kira isi ma buru di tulak tay
Di Papua beremuna do, takas di dok. Ima baru ditulangi, na baru judul ala setiap roa tu si tor di wedo iba kaino. Takas dari sukun berita bang berita gabi berita horas. Jadi raja nami. Guarni main nami nanang lau. Paru main nami bulu uli rohani rajai manolo bijak kepargidon nami ima Hiskia Apriana Burusyaha. Jadi ido raja nami marpangidoak kami titik yoro mandapat kamuna asa unang binyan hatanya kana boso hatana sida sahat matuhita hatani gabi hatani natua-tua. Dalam marposti roha kami raja nami 10 jari-jari pasak dusadahu si majuju marpangidoak kamuna saluhutna horong ula-ula nami raja siahaan asa takok kamuma kelek nami beremuno anak nami on nalau gabi helamuna. Jadi tidak rohanami dan raja nami dapat dua hata ma di harohonang mendapat kapuna iyo pasal tidak boleh kami raja mau lihat mamang boru raja ni boru di lokok kamu naking gore anakmu ima berenami Yasri Lukman Ramot Sipulut iya tu do boru nami Iskia Briana boru sehat tole boru nami jadi bulu roh anakmu na Perintah undang ngali ya. nah plus roh tu lah Kopi dua terserah di anakku dong. Budu baru jadi itu tu lah buat apa Ada yang terus dua kemang boru. Budu nami. Jadi kamu di botol nami suku kamu coba mau. Atau warung jalo. Akan muda sore-sore mau bulan malam-malam jam kia. Udah ditanya? Tidak. Kakaknya doang mudah itu kedua. Jadi itu Bang Boru. tapi tidak Gabe mau tutu jalo horas. Mengatakan di jalo Boru nami hatani anakmu were nami. Jadi Bang Boru di haroromu ni dapat dua hata. oh tu lah Pujak kok kami mailas marohan nami. Amang boru raja di buru naking tapi itulah di bonana di narohamu kami madutu nama milaktan yang tina memuhai kita ulot. Jadi sonari amang boru di panipuli ulot terus marohata kami mana milaktannya apa amang boru do terata. Nadeng ganda itulah alai takas do tulang mangido mangelek kami itu hamuna raja di hula-hula nami. Ya kami pakileng umunon keluarga Sipulut dan nagabi saluat kami raja nami di son sian desa nawalu kami haroro nami lawan dapat kamu dan nawal do kapungok kami raja nami di Patikia ala di raja nami marpangiduak kami sadina itu adu kamuna dinang ditulupi hamuna kaning kami empat dua hata las roha nami lamar tambah-tambah itu yang kelas di roha nami Balia sama raja nami siap mamiling ninna gabi mamolang alayana di partikian do marsoba kami tu adu kamuna raja nami asalas titikyomannya raja nami roh kami ima di namar pusip-pusip nagogo mandapat to kamuna taribot tu na mangarang-rangi di ulon ta haduan ima pagi don nami raja nami Maya ke mamang itu tutu namor namura do daga pumuhon yang ipangaratuan ni parkerahanon. Ala ini bulu dohoron nami sada ditembak dua nahono ora ada. nah itu personi lah Jadi sosori malihita nomor doma tubuh nomor hamaraki. Naking di bonana dipanggil nasida hita haron nasida batu hata. Lalu badu nasida matutu nalau marhusip-husip nagugu. Takas do tabote parkerahanon nomor namura yang pada pumuhon akan nomor doma tubuh nomor hamarang ibu ruwere. Waduh sekarang tajak pemata jalma tagagip ma gabi jala horas amang boru ujalo kami mai antar dia mahoro anak kita remotan tak konsepmu bahatawan amang boru kuma mau lihat madi tu hatta mau lihat manak dihita saluhot na lumobi madihamuna raja di hula-hula nami naung ditolopi hamu saluhut na dipangiduan nami imadi nalau tersongon nama arang-rangi man na pusip-pusip na gogo di lautnya anak kota haduan
Raja nami Raja Bulon tung sangap doha mudi hami pargeling muna diulawat kahadua mulu uli rohani rajai jalan dipatulus Tuhan tak asa hami manyan na lau pahepak na maktiar lau hundulan muna na manahui ay lau parabudian muna songinang manahu ay lau imumon dirajai jalan di alaman nami manyan rencana do panggiluan nami diulawat kahadua hira taruhut jual manyan gor diulawat tei raja nami. Ada ulos sedari itu kan Mang Buru. Las ulos sedari mah tulang. Oleh ke Mang Buru, udah dia mah. Napadua ako sa raja nami tersomon sumbani adat sumbani uhum di sinabot ni rajai haduan. Di pesta tai haduan. Mangido mangelek kami tuha muna. Asa sisa haliman upah mami raja nami sisa haliman mangelek ko di sinabot ni buru ni rajai haduan di pestai. Ima bayi dua pangiduan nami tuha muna raja nami. Ido tutu Mang Buru buluhi dari perserahan ducuhi derita marhata sinamot. Jadi di dokter kamu naking Mang Buru sisa di mana baho sisa di langi lekut di sini malu muda dosa persinawat dah itu mah orang Mang Buru deh Tersomoni mah tulang. jadi sok-soknya kan dihita ada orang so ditanya itu nasida bilang-bilang nah persinawat nahibul manasida diujuk kajuan di sida marhata sinamot dus marhata jadi tadi itu nasida apa bilang-bilang nade persana baru ku mah bilang-bilang nah Gabe matutu raja nami sattawi madihamuna raja di hula-hula nami burintunan nami matuk sautik adorak suhu-suha tahu kami tu hamuna raja nami bilang-bilang na lihat kamu jadi hati untuk dipantik ya nona teh raja nami sumpah kami jo jadi semua lima di kita nama marangi guru dot bere. Ketika kita mana yang makahon yang bilang di sinabot mai tu raja di hula-hulat ta. Alani bilang hidup apa pikir tu amuna raja di buru doh berena. Asabe kamu pada muna. Buru doh bere. Raja kata yang dapat ucap Mawali adi hamuna raja di buru bere nami. Takas di dokok kamu nak kania deh ibak kadia muna radi mahmu dalam mangulah kedua nade bro. Lajak kahurangan anu mendapat raja di hula-hulata para di amu saluhutna. Jadi semuanya mah dihita na orang marangi. Wah. Sada ma rohata tahita semua kata ta senjawi. Sada tahata kita. Wah kenata. Ati balik foto-foto dulu. Woi nga. Wow lihat. Jadi semuanya raja nami nunga sada tahi nami sada rohan nami jalan sada panduhan nami raja nami ima tersomo bilang-bilang nih na naik senamot tuhut sumbanya adat sumbanya di boru ni rajai sisa 5 dok mahami raja nami 21 juta rupiah mah raja nami. Mau lihat ke Mang Buru mulau sendiri do gali honok kuri
Alay sodo kami nomor dongat tubuh nomor ramai terdubi mahajudon. Joksoni mali hamu hajudon. Gajah ni nabi gajah-gajah do si panganon na. Amin pe nomor hata nama katai hamu hajudon do yang kona ngarap tuang. Pinasama do hamu hajudon. Mulia tema dihamu anggi aduri Raja Nok Pinajuluk kata ni karana do kata yang gina tadok mudo tadokku padok mudo tadokku ginaro elek-elek pusip ni amburuta ulupun dahang Mulai tema di hamu hasugutun ang boru ada nama merek kita berpikir dua deh. Jadi abang boru raja ni boru Itulah. abang apor ini nama lipik onggang marbabang. Gabi do parburi dautik gabi do parsinau dauda. Gabi hok kami mai sinau nanak si batu bomu si batu do kami. Budak na tulu cada juga. Amang boru raja ni boru. Itulah. Ay natiu do kami na riong lipik pasu. Hulu-hulu na multi do kami. Nagigil masuk-masuk atik tu ngarum nanek si Pangido musyak kali hula-hula mo raja sihat partikyono ko pasastan nga kamu Raja nami, Raja Huluntur tidak ada pamulo na ibagasar rohan nami. Alaya satu sir-sir yak kaulawanta Raja nami. Unang gawi syukur-syukur rohan itu langian non dumulak kami. Syakto nga di muna. Perjolo maduhoron nami Raja nami. Ima ya parjuhutnya ulau tay haluan. Perjuhutna haluan namar miyak-miyak maraja nami. Jala malu perjambaran songon namasa di hutan nami marah raja nami. Puji maruhani raja baru songon nak kadiak kapanan dayok pe ak kato dua pe tak kasdo pasahadon nami no tuamu na hutna raja nai tinggal manjuma raja haduan di Mangajana. Molo soal pinggap panganak gelala raja nami tarsongon na biasa ima si takkuhi takkan balatu nama itade raja nami. Nauli abang boru. Jadi molo soal napi nangido nabi nabor na dipaikot ni raja hawi nak kaning ima di los herbang raja nami tung nabur juga hamu marburu asgas mamasu-masu marpangiruak kami raja nami itu hamu nasaluhutna raja hula-hula nami nama uas do kami jakka tangiang do pasu-pasu muna raja nami di ulawat tahaduan asa sude mahami ulos muna parhite-hite ulos herba ima pangiduan nami raja nami itu hamu dogo dia raja nami Mulai abang boru wastro hamu. Galuhuk norohamu raja ni boru nami raja sipulu ulosan nami. Ada yang ulos herba abang boru. Nabuy tarpatu bahami 10-7 burung mah. Dikijang ni ulos inorus sadari. Jadi pernah boru kumah. Mulia di raja nami lamar tabbatam balas di rohanami ima dinalao aduan pasatau umma ulos herbak tuha bisa pedekit guru las marohanami diri raja nami Amang boru gabi sulah dari kau nak ingin di perjuhuk na di bandok kamu nomor miak oh dok soni perjambara sida bosur matutu kami alai karbonjul lulut lah alai gabi sulah doktor lo hai mana kasih dari kau di perjambara toh lo kami sida bosur rumah umur kami tak kasih yang bosan ipel itu kamu udah ditadok nami masa ngoni huri-hur alas di par miak bon jadi abang baru bolu di kami tak kas do di botoh kamu adong dotong buru nawi to dongat tubuhmu anggo sangi jam bari buru nan bohamang buru asarong jam bari buru nami kedia magetino tawan bulu do rohasian bias na somala bulu jika gak duta kana rukung bolo hol no hol dia ni sani wada tapai na sarong jam bari buru do terhat abang baru. gabi matutu jala horas raja nami jelas matutu pinabuah walau di perjambaran nak kinik songon nadidok ni rajai
Molo osangi di hami me raja nami asalong patubawan nami tutulak pulau lanani. Molo namar hodongi iman nok haduan tulak ditanduk di rajai. Molo nalau jabar di buru di rajai. Pilala rajai ma nama katurkop. No ya Bang Boro. Jadi tahu di mah boleh titik marah. Di loro ada sindorat ada teh. Masih tak, masih ama mardosi roh ama raja nami bolo di soal titik marakuk nanti. Jadi roh pertikir marah Bang Boro. Jadi Bolo mertupul sonari. Pemajo tu somajo raja nami alana di alaman nami haduan di pesta haduan ima di gedung Kasamora di gratis di Mustika Grand Wisata. Sima alamat naduan sima jalur nami di Haroromuna raja nami. Mula soal undangan mana nabilang bidang dia alamat 150 mah undangan mah tu rajai naboi tar pasahat tadi. Bagai jalan orang. Baru saya raja nami lama hitam saya tu partikian nah. Molo di partupol raja nami duksai mau laut tahun las diturun nama kita di gereja di sima tapat polhon yang kana kota tu jolo di Tuhata marhibi yang kana posonai. Baru haduan raja nami di sarapan pagi mah imatar songon mauhai di Ulautta sarapan pagi mah kita di tempat HKBP Duren Jaya Aula HKBP Duren Jaya Sima kita haduan masyarakat pagi raja nami Orang baru tentu di dokter untuk masyarakat bagi di Puhamang baru jemput mudo paru memo naik paru memo molo ido tulang nunga jelas sanapdo buru ni rajai belon nami rodo hamang malau mengalap parumain nami sejauh di rajai. Nau lah aku tahu di mana. Nah badua namangihung saya raja nami di hari pamasu-masun di HKBP Duren Jaya. Ima di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 jam 8 Manogot. Jam 8. Aisyah kami dalam baru, anak dua cara berdekut jam 8 kita berkatan nikah. Jam 3 kita sarapan. Tetap juga. Nah suruh nama rangan-rangan dohoro nama ketiga jam 10 ini. Rasa apa pindah langsung lupa konstitusi langsung. Ayah semua nasuk boro aku duit pun saya jam nih. Diralat nih raja nami jam 10 manogot. Nah jam 10. Jadi sarapan apa itu jam 8 jam orang-orang ada. Buat sarapan satu kilo. Tadi ulah di gereja itu tok pulang. Kiro mau jam sarapan betul pintu 20. Dapat sarapan dengan enak tau. Jadi cara pagi minta jam 8 deh. Lagi kiri. Ai satawi dia bilang. Ai jalur macet itu salah.
jam 10. Oh, ini pengalu jam 7.20 hingga seraba sonaro kora si kari mo tahu rasa seraba berangkat. Ya ulai usedo. Abang baru, halo. Dominando hingga pada Jakarta na Romso. Dominando. Jadi ada marah kita. Jadi bilang sama Nomoy, Dauli. Kalau di Nasarabar Raja Nami tapanak kok macam nai gawe jamu adu bulu mah. Nah, mungkin dong saya dora raja kurang kan? Nononan akiko perkakarang go. Oh, Warwe nononan berdede. jadi mulu di pamasu-masuan di jam sia dulu mah. Dauli. Mas Marwata di situ. Dauli. Jadi amang boru radane boru Saya itulah. Pamasu-masuan jam sia dulu. Mungkin rawon malah ini atau jam 10 rai. Jadi ini abang boru. Kata rutin sampai itulah. Mulu hami hula-hula pura raja sihat. Saya itulah. Subang ko hami mampu si berikut di sana lawan di bulan. Jadi di Oroha. Itulah. Perbuai nabi doan di orang hula-hula doan tulang nanti. Kamu mengadusi alai hami manjalo. Itulah. Mas Marwan. Alai aku si tulutan dohi. Asa dokter kegangan no dipikirkan ke baula une. Itulah. Jadi toko syukuran yang baru. Dari pikirkan ke baula une. Nagabi. Wah. Toko bahasa apa pun tujuh di sebelah kanan karena soalnya kita ulah une yang pelopor nama luar biasa ada. Jadi melihat mah Raja Nami nong di Batas Rajai ima di ulau na parpudi di panutuk dulu tahabat. Jadi di Bangido Rohanami ada sore tahe mau di mana nomor ini si Banganon na si Bata Parketrik pe ulo urang jaga na sida ulo gabibasi na roha ay mo ipapanas penong day na bimahumura. Jadi melalui rohani rajai parpangidoak kami Tuhan muna 10 jari-jari pa 10 sabadaw si manjuduk asa sikat na ima pasahadon nami raja na Ay idurut tunon nami ang makburu na pora gaya. Jadi nasomal ka ulo ni bolo dipikir tangga paula une sikat na ima tapatupa. Jadi sekolah na makburu. Tongdol nominal na iko na hono mua sa buit non sa tomasen ng ilong dahon meron namin Tuhan. Jadi soal ta ulah biasa na sekolah behika mar kulit-kulit ada. Sejuta satu orang paling mudah dari bang nama itu 150 bang apa lo? Itu bisa. boleh ada lah. Jadi tiga behon ang ginamit do rupani pangituan ni Apa kata dia? oh hiro kaya ka matulak mo na sa moni tapi wala tu habi nang dami ni husipot nauli mo Jadi bang puru di haroro nami prosesi masuk ke gedung. Wah mang puru haroro nami dujul lagi manang pengantin. memang raja nami mulut terdok ala taruhut jual do sebenarnya ikut rap manyan jual muna jalon nami ate raja nami alai ala mamereng di
kena masa sonari dia kena boso hidup raja sehari. Jadi perjolma raja nami hamuna tumu-tumun nami baru pemse kami memanjau ke horong di hula-hula nami dukoni hupasahat kami matu hamuna lau manjau horong di hula-hula ni rajai baru pemse taudur horma yang kota pengantin terhirai mah raja nami Ida mang boru nasi dede mas saya dong buat jual lah. Alai, wah ikon ina muda do tu anakmu kurang sumba di tohoro pohonnya raman jak konomu anakmu do parmemu. Alai kan haroronami dari dodong ini parono anakmu. Jadi tidak mangudur tikos play amang boru. oh Jadi juga memang baru. Jadi tarik di akabar dikit dona. Dia raja tiga mahami anon dia namamu tomu. Jadi keputusan sama raja nami sir jalur nami hamudi mana di alamat raja nami. Siap-siap berusaha dan emang murah deh. Oh raja nami. Modal deh. Jadi adikku ngarong rupe nalipi. Dihita nomor dong tunggu nawa ramarangi. Wah. Asuman be. Jadi adikku ngarong rupe emang murah. Hilala tak sumanina mahilala raja nami. Alai putih. Tak pola ke sonario di barak kopi atau di dua saja ibu nak masuk baik. Ade, aku Oh, harus iroh Rohat sama. Mau nanti Pak Guru. Ada orang sesaat kita tuh Mana tu si gabi-gabi? ada tiga-tiga. Tadi kok di angko pasti buat atau video bapak nawi itu lo pas atau bapak kurus soalnya biasa tadi. Oh, ngaruh di tas namanya. Jadi seorang maju raja nami ando rakso ditutup raja iparpumuat ka ikion mangido tiki jami sa tikjo. Tahu dia makbur. Jadi semua ni manihita na maranggi lugoru dohot bere. Lumobi madihamuna dongas saudana. Raja nami raja ulun takas dohatan isi dua-dua na badok tubuh sikor ulit na diharbakan di lubuta jonok tubuh na dibinasa sisada anak na hita sisada woro na mardongas sahuta tu penasing-asing akamar gatta marpangiro kami di ulautta sadario di pangata sadario do raja di ula-ulatta ati boha adong na marhurang lebih marna koktuat yang kapakateon nami asa tikyope upasahatam ima partikiat Tuhan. Jadi boleh lima kita dengan kuasa hutan. Tak kasut itu boleh di rumah mah tahuda mangido hada nong ni hada muna. Di luar sekali lo sahuda itu dua tidak udah dabingan bentar-bentar. Kita nomor dua sahuda. Sisa ada art dengan saya buru. Sisa ada las diroha, sisa ada asta. Nak mereka kerajaan marskal. Jadi mulai sama dia mau ketemu setanah. Mulai itu kami lo nak dipakai yang mula. Ya, mula berhula-hula buru. Terlalu diulat raja sehat. Nungguin kan umpat angin hari nak raja ni. Kita nak tahu tak? Buluhan ini dua tahu tak mana? Las rohanan. Irang mahasohoran. Cara sakutan nami lima dunduli marga sibulu. Jadi di son kami abang kami suka kerban. Jadi rasuhan. Cuma sana si rohan nami, cuma mahasohoran. Saya sakutan nami.
Dak saya mau kusuk-kusuk dihan. Ayat tiga piama. Simula teman Tuhan kan bertuan ibadah. Nungal dia hargu. Jadi kita selalu na. Basi akhir begitu keluar kasih di rumah. Dila area-area nak sampu. Boleh kami rumah sampu dah jalan ini. Situ lo binawi bahar. Ay gulung buat jauh. Dos kilo amo na dos main masao. Imagine orang nami tu amo kita nomor dua masao ta. Balik tang mana lagi kami tumor dari situ dua. Hari mula lu kami. Hulu. Raja Jihan. Molo amo to. Marsi palolo. Budi masyak kami rumah tahu tak. Gabi madudu jala horas dihamun adokas sahutan nami. Tadda tutu hati tiro adonin na dibukula paniroyan. Pamitor ado raja di dokat sahutan. Jadi songonima raja nami. Boleh mengguru. Matuk sakaswe kami mangido paniriot siya dokas sahutan nami. Pinasahama paktikiat tuhan. Mulai dah mengguru asal pakehan menjadi pertikiran. Sokoni manang dihamu dengan sahutan nami. Jodoh indah bertunggu cuma hado perhudul. Tak kasong nak pinai hudimu di bangkat nami do raja di pemurutsa. Kamu do nampak asal kami dulu dadan. Bertikin aku bahasa tai matamu kira kamu mami. Mau lihat dengan dihamu doa sahutan nami syukur Raja Siaha. Kita doa sahut, isi mana pas haton. Oke, mau lihat ya mak. Jadi nunga upaya huti utami si anak kani pakai dewa muna dohot Raja Sibolon uli jara digar. Sada rohamuna. Sada matok pinta tak doa matan nomor 2 di bata. Asa di Batulus ulano di Leon Hahipason. Duita saruna. Terdungu aku kedua belah pihak hasbuto dalam didikina haduan boy mabdalan ulaunon di bagasan nasniroha martabat-tabat tong nasniroha kita maksa matu hatta di ulauni molo kami siat doa sahuta akaji mana patas si ulaunon nami rade dohami mangula hosa hidup pun kami mulai mah Mulai tema dihamu dengan sahutan nami. Jadi Didok roha, Kami sudah calon pengantin nama deh. Allah itulah. Kata pasingon. Jadi asal somana bang dulu, dulu mah kamu. Kami mah tergokok mah. Nali raja nami itu partikian aku pakai kami maju raja nami. Nol yang guru lokoma. Jadi di ida nama asa tabudaya na kota binasama. Masih atura mah. Ah, halo. Oh iya.